Delfino Maruca, kok ta' fama internazzjonali li rċieva diversi unuri bħal Cuoco d'Oro fl-1987 u l-Collegium Concorum fl-2006. Dan tal-aħħar huwa forsi l-akbar unuri li jista' jingħata mill-Federazzjoni tal-Kokkijiet Taljani talli qatta aktar minn 25 sena jiddedika l-ħajja tiegħu għat-tisjir. Isem Delfino Maruca huwa assoċjat mal-kunċett ta' slow food. Fil-fatt, ir-ristorant tiegħu fl-Italja, il-Vecchio Castagno, jispeċjalizza f'dan it-tip ta' ikel u tisjir. Is-sigriet li Delfino Maruca juża fil-kċina huwa l-imħabba lejn l-ikel. L'amore per la cucina innanzitutto viene dalle mamme, perché sono le cuoche più perfette del mondo. Un po' perché vivendo in un territorio più o meno simile, diciamo quasi tra virgolette, al territorio maltese, dove i prodotti sono imposti e non cercati, io ho sposato anche la filosofia slow food proprio per cercare di poter mandare questo messaggio. Delfino Maruca jinsab bħalissa f'pajjiżna fejn fir-ristorant Capo Tavola qed itella preżentazzjoni dwar l-slow food. Il-kok Delfino Maruca spjega kif il-kunċett tal-slow food li oriġina fl-Italja infirex madwar id-dinja kollha. Certo, non bisogna associare slow food solo a un aspetto alimentare, un pochino qualcosa di più grande. L'attenzione al territorio, l'attenzione alle culture, l'attenzione nell'ambiente. Fl-slow food huwa importanti li t-tomiet naturali tal-prodotti tal-ikel jibqgħu u jiġu ppreżentati b'mod sempliċi. Tkellimna mal-assistenta tiegħu Sara Saba dwar eżempju ta' ħelu li huwa slow food, magħmul mill-bajtar tax-xewk. Abbiamo messo dello zucchero, dei fichi d'India, la menta e un po' di rum. Eżempju ieħor ta' slow food huwa dan il-platt magħmul mill-qarabali. Ikelli minkejja s-sempliċità tiegħu xorta jiftaħlek l-aptit. L-ikla tajba lil kulħadd.